Juan Jomo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahanen, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Tuhan Jehovah mengkekelengimo. Bagai sini dok lapihan simbadia, imosi tersurat Isada Musa bindu 20 sibah. Ayat 30 sada, soh ayat 35. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 35 kan si mendok. Nai mengkandong nola mo si Lea, jana itubuhkan mo sada anak daholi. Idokkan si Lea mo, si kalian kupoji mo Jehovah. Ibaing mo gerar anak nai si Jehuda. Kesai oda nemo merduka sileai. Ale karina dengan Lot kalak menganggap dirina bagai pemeran tambahan ibas drama kenggeluhan. Seolah-olah Karina perdaten mendahikan si Deban. Ia bagi oda teridah, jana oda ihargai. Piah kalon mula sadakala enggo kaasah kerejo, tapi oda iakui, atau tikan keleng Athena oda merbales. Cerita si Lea gabe codin i pengakapeni. Lea, imo sadakala pertua ibages, si oda ika kelengi sini balena, imo si Jakob. Kelengen mo ate Jakob mendahi adik si Lea, imo si Rahel. Tapi ibas kini lungun deket oda iperdatekeni, Lot kebenaran si menenangkan. Tuhan Jehovah oda memeli kalak si oda iperdatekeni terus tading ibas ukur mpiah deket kini lungun. Lea memang oda ika kelengi si Jakob, tapi Tuhan Jehovah ki perdatakan sah. Ia memasu-masu Lea narap pasu-pasu kebutuhan si kedek-kedek. Puncakna imo perki tubuh Jehuda, dukana peempatkan. Ikan Jehuda tubuh, Lea mempertuhu keleng Tuhan Jehovah, deket mendok lias ate mendahisa. Ketan Jehuda nai, roh kaduan Raja Daud. Isi Daud nai, tubuh Yesus Kristus. Merkite pemahan Yesus, kita menengen Tuhan Jehovah, si memperdatekan kalak si oda i peretongken. Ale karena dengan Tuhan enggo perlebe mengkekelengi kita karina. Karena nih, pemojin deket kesangapen kenah tong marir ketan peratenta. Ulang perjolo memema penjalon ketan jelma, asa merasa maharga. Enget molea. Mendok lias atemo ibas karina situasi, enteng pe ibas situasi si oda mende. Ibagasan Kristus, ngelu si oda iye tongi jelma, boi ipake Tuhan mengulakan perkara si belga. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, kumerna kelengmu si oda tersibar. Si Darien enggo ipesenget ko kami. Belu namien mengharga ngo ilebe mo. Sada podalot ilupakan ko no kami nang pejel maboy mengelupakan kami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Reba YKB.
Tuhan Yesus permendebasa imo, si memasu-masuk kita karinana, juan jua mau banta. Shalom.